Opustite se i dišite duboko. Tako. Približite mi se malo, zadnjicom ka vašoj levoj strani. Hvala. U redu, sad dođe da počnem. Neće dugo trajati, a ako opustite mišiće, neće ni boleti. Osjetit ćete blagu neprijatnost kada krenem. Ćao, ja sam Dijana, aktivistkinja u Kompasu i ovo je naš projekat Seksedukuj se. Tu pričamo o seksualnom obrazovanju i pitamo se zašto ga još uvek nema u našem školskom sistemu. Mens sana in corpore sano. Bez zdravog tela neće biti ni zdravog duha. Kao što ideš na sistematske preglede ili preglede kada si bolesna, isto tako treba da ideš i na ginekološke preglede. Naša anatomija je vrlo specifična. Veliki deo svojih genitalija ne možemo da vidimo, pa tako ne možemo ni da uočimo kada nešto nije kako treba. Zato treba da idemo na redovne preventivne ginekološke preglede kako bi lekar mogao da uoči da li je sa našom vaginom i vulvom sve u redu i da li postoje potencijalno opasne promene. Ako se pitaš kada je pravo vreme da odeš na svoj prvi ginekološki pregled, preporučujem ti da to bude nakon što prvi put dobiješ menstruaciju. Tokom te prve posete ginekologu nećeš imati onaj pravi kompletan ginekološki pregled, već ćeš više pričati sa svojim lekarom o promenama koje te čekaju i na taj način gradiš odnos poverenja sa njim. Ukoliko to želiš, ginekolog tada može da pregleda tvoju vulvu, ali bez postavljanja instrumenata u vaginu. Nakon toga, prvi pravi ginekološki pregled ćeš imati verovatno nakon što imaš i prvi seks i to nakon što ti menstruacija stane. Tada kreće real deal i treba da imaš redovne ginekološke preglede jednom godišnje, ali ako si već upoznala svog ginekologa i izgradila odnos poverenja s njim, nema razloga za nervozu. Čak i ako nikad ranije nisi bila na pregledu i ako si nervozna, treba to da kažeš svom ginekologu kako bi on mogao da bude strpljiv i obazriv prema tebi i kako bi mogao da ti pomogne da se opustiš. Slobodno zamoli lekara da ti svaki korak pregleda najavi pre nego što ga uradi. Smiri se, neće ti vaditi umnjake, neće ti lomiti kosti i neće ti vaditi creva, sve je okej. Sad ću detaljno da ti objasnim kako će tvoj pregled da izgleda. Kada dođeš na pregled i popričaš sa svojim ginekologom o svojoj seksualnoj istoriji, prethodnoj menstruaciji, porodičnoj istoriji bolesti, kao i da li postoji nešto što te konkretno muči, lekar će te zamoliti da se skineš od struka na dole. Kada to uradiš, smestit ćeš se na posebnu fotelju koja ima stalke za noge. Ginekolog će tada pregledati spoljašnji deo tvojih genitalija, vulvu, kao i unutrašnji deo, vaginu, ali i grlić materice. Kod spoljašnjeg pregleda posmatrat će vaginalni otvor, male i velike usmine kao i klitoris, istražujući da li postoji nešto neobično. Zatim će uraditi palpatorno ispitivanje, to jest pregled rukama. Stavit će ti 2 prsta u vaginu jedne ruke, a drugom će vršiti blag pritisak na donji deo stomaka kako bi ispitao tvoje unutrašnje reproduktivne organe, njihovo stanje i položaj. Tada je jako bitno da mu kažeš ako osjećaš bol i gde te tačno boli, kao i pri kojim pokretima koje lekar pravi. Nakon toga sledi pregled unutrašnjih genitalija, a za to će lekar koristiti poseban instrument, spekulum. Oh my god, what is that? Oh my god, what is that? On izgleda kao kljun i omogućava ginekologu da bolje vidi grlić materice tako što će raširiti vaginalne zidove. Napravljen je od metala ili posebne vrste plastike i dolazi u različitim veličinama, tako da za prvi put možeš da zamoliš ginekologa da koristi manju veličinu ako se plašiš. Dok je spekulum u tebi, lekar će uzeti bris kako bi obavio papa test kojima se otkrivaju promene na nivou ćelije, a sve to kako bi se otklonila sumnja na rak grlića materice.
Uz to, ginekolog može uzeti i bris koji se šalje na analizu za polno prenosive infekcije, međutim to treba da mu naglasiš pre nego što on otpočne sa pregledom. Osim papa testa, standardno se radi i kolposkopija, procedura koja će lekaru dozvoliti da detaljno vidi grlić materice, a za to koristi kolposkop dok je spekulum u tebi. Kolposkop zamisli kao mikroskop koji obasjava grlić materice i kojim lekar može da vidi da li postoji nešto alarmantno na grliću. Kolposkopom se također mogu uočiti i unutrašnji kondilomi. I da, kolposkop ne ulazi u vaginu. I to je to, preživela si. Rezultate ćeš u zavisnosti od toga da li si otišla na pregled u privatnoj ili državnoj praksi dobiti za svega 3-4 dana pa do 10 dana. Za ginekološki pregled ne moraš da uklanjaš dlake. Bitno je da dođeš čista, da nemaš seks 2 dana pre pregleda i da nemaš menstruaciju. I da, za malo da zaboravim, ukoliko hoćeš full paket pregled, možeš da zatražiš i ultrazvučni pregled, kojima se proverava stanje unutrašnjih organa karličnog dna, a također možeš i da tražiš pregled dojki, ultrazvučni pregled dojki, kojima će lekar proveriti da li postoje neke promjene u dojkama. E sad, to je stvarno to. Znaš kako, u životu imaš milion prijatelja. Neki ostaju kratko, neki ostaju dugo, ali jedan jedini prijatelj ti ostaje za ceo život. I to je tvoj penis. Kao što i devojke idu na preventivne ginekološke preglede, tako bi i ti trebalo jednom godišnje ideš na urološke preglede. Jedan od vodećih kancera kod muškaraca jeste rak prostate. I muškarci ga često otkriju kada postane baš loše. Plus, često polno prenosive infekcije nemaju neke simptome i jedino uz testiranje i kod lekara ćeš moći da ih otkriješ. Dobro, možda se tripuješ da te neko vidi golog ili da će ti se dići tokom pregleda, ali te uveravam da urološki pregled nije nimalo seksualno uzbudljiv. A i da se to desi, to je potpuno okej, znači da si zdrav. Budi siguran da urolog to viđa maltene svakodnevno i da te neće učiniti da se osjećaš neprijatno. Ali hajde da se više ne anksioziraš i da ti kažem kako to izgleda pregled kod urologa. Doktor će započeti priču sa tobom u cilju dobijanja što više informacija o eventualnim tegobama, kao i anamneze lične i porodične. Zatim će obaviti opšti pregled delova urogenitalnog sistema koji obuhvata vizualni pregled i pregled rukama. Ponekad će se desiti da se vrši pregled stomaka ukoliko se sumnja na bolest bubrega. Kompletan urološki pregled također obuhvata ultrazvučni pregled dešike, bubrega i prostate, a po potrebi se radi i ultrazvučni pregled testisa. Urolog ti može pregledati i prostatu, gdje ti prstima kroz analni otvor pregleda oblik, veličinu i strukturu prostate. Na kraju ti urolog daje zaključak tvog zdravstvenog stanja, kao i predlog terapije ukoliko je ona potrebna i predlog nekih eventualnih dopunskih procedura, tipa laboratorijske analize urina, hormona i sl. Za kompletan urološki pregled, osim osnovne higijene i pripreme za ledeni gel za ultrazvuk, nisu ti potrebne dodatne pripreme. Dakle, lepo ga operi i spreman si. Vidiš, nije bilo uopšte ništa strašno. E sad, kada si obavio pregled kod urologa... I kada si obavila pregled kod ginekologa... Da, i to. Praktikuj ovo jednom godišnje. Pritom, ako uvidiš neke čudne promjene tamo dole ili te nešto boli, ne čekaj da prođe ta puna godina kako bi otišao na pregled. Slobodno idi na pregled kada god osjetiš realnu potrebu za time. Bolje sprečiti i na vreme lečiti.